ASDC KSA lapen kensi tumpen Karbi Anglong hemprek song ase antong puthot ase pathi pontu. Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Pant Balipatar habar along kecing tur asai kedengpon. Hampar ngasong song trokatum celang si Karbi Anglong lapan Nagaland tu hoya puthak kecing asai kedengpon. Tokmuka ahithi along Mahamaya Konsensi BCB Kisan Morcha atumpen Maikang Nipon. APSSLC atumpen Karkitang Ajay Singh Intia Phan Dipurong Supi Rusem Sunting Milberry along Kachki Mopon. Kardong Solangdo Arato Anapan non nili Karbilong Riabirta Ketanabang Sami Ojang Terangpi non Birtang Ton Pen Arjupon Sena. Paikuni ni pa ingkara troksi arni Dipurong Supi along kedu Ru Samson Singh iti Milberry thengno along Autonomous State Demand Committee ASDC Karbilo Charlie song KSA lapen Karbi Nisu Chingthur asong KNC atum celang petpen Karbi arat akar I arjiding kluipen akar I Autonomous State mate article 244A lapen lapuanat Karbi Anglong along kedu klempar asong atum pen asong doan lapen Central Government atum angbong pen lamton ke citok prabjin pen pajun nangji pusia Dipurong Supi along pini ke song asai alang hitung kedengpon. Songpon along ASDC amai pu Chandra Kanto terang akon chunbang Jodson B KSA amai pu Jameson Timung lapen akon chunbang Ajoy Ingti lapen KNCA amai pi Mirina BP lap kon chunbang pi kajek BP atumanta cetong du ongdung arat atum pen armu cejeng ponsi Karbi Anglong Deputy Commissioner asai hem along an pali dampen Home Minister Amit Shah Aphan Pinpur alo panongsi Deputy Commissioner asai hem along achukomar klembang pu ari deng pen Pinpur alo pajir tekang. Mati lu Charlie song tum sa pinangan reng angjang pen salang tum non song pon bomlo non pinangan ani ke so por hustam alang tum ke song Dipurong Supi angbong along dak Rusem Sing ti Milberry along non lu Karbilo Charlie song KSA lapen ASDC lapen KNC alang tum celang pet pen sinon dak Karbi Anglong ahem preka farman alang itum non song pon bomlo la su song pon along pinangan wrong group arlo pe alang itum net stong ndul so puthak alang itum aning ki hang mata alang itum so ke song puthak alang itum phalam thi si arju pon sen khai ke ching hon ban khai pareng ning phat la asi la non itum song bo ma khai la ke itum hem preka phat apen itum na Karbi Anglong haining radet right kom tum si cherai puning munit monor ekdam kai ta bang nang chudet pu pusi da dak tum non so asong long tum ke song nang ko thela helo Sila mar sulang la also hempre ka pata song pinakan anin kan pengtang lo bonfista no la so ke playing play tupi ko na ka chok che pa silang so ke playing play da son sinali dam ko la ni li ben pudami abang ke la so ke song ke playing play po bang la ke ili tum isivet akar bi dot thep there polo la ben isivet la tum o ke sipu itum song thip ni da polo la ke nanglihin penate non la ki bang silang ani ke kupi ko sor ke claim pen sila hempre ke palong ji pen sinang li matha pa la ni li hin matha ni li pen matha ke la ke mane itum khai siong si dona teng chingrum une la pen chingrum re plote aso hemphre ka apu thage litum long chunune lo kam si achro tan petha Haikunia chiklu tarik ko ra troxiar ni dak Samson Singh ti Memorial Park athengno dipualong ASDC KSA KNC ra jokpen ni litum protest demonstration mate memorandum submission so memorandum submission bang memorandum ki PG bang ke pajir bang ke panong bang ke nilitum India Home Minister apanse nilitum panong po lapen nilitum armu chejeng pensi nilitum Karbi Anglong DC panse nilitum Pinpur lo mate memorandum lo pidampo lalu nilitum semera bang ke lapen alam thi pi bang la lo ke dam tang nilitum kadogwe chilo ASDC KSA KNC a jokpen adak chimit me pin pen non anilitum ningkan thongke pra free nilitum autonomous state farman nilitum ke song lo lapen lasona ke song bangke very democratic lapen nilitum peaceful and democratic around mesin ang song lo te pohitame successive government ke dam tangan congress ahut pohitame Delhi Assam lapen dak dipu pate Karbi Anglong along kachari ang hoi chelong lo pohitame election afran chechak po sa aphi bangke chongthui da titi lason thatak se non National Political Party BJP ajok hitame ke damtang ahut
अब ताई तीन इलेक्शन इले तो तुम मैनिफेस्टो लोग थेगलोंग जी लपेन तुम विजन डॉक्यूमेंट पुलो थेगलोंग जी इलेक्शन अफ्रांग लो पुलो तेला तुम काई तक चाक दो कर मितु भाजों से चाकों कचारिया चाकों लोंग लो पुलो तंग तेला बंके नीले तुम कर बेंगलोंग पेन दिमा हासल पेन वेस्ट कर बेंगलोंग फरमान बंके ऑटोनोमस स्टेट पीजी ते बोहिता में नॉन अनिंकान थ्रोक लो बीजेपी कचारी ते बोहिता में नॉन नहीं तमेला बंगसो रात केमांग रात कर ई अंता पे प्लेइंग प्ले लासो पोसे नीले तुम ahin pen ASC KSA KNC ahin pen kedam tang ningkan thongke pra free adak chimit me pin pen nilitum nang kache song laso kache song ang mong hitam menang ana korting ji nilitum autonomous da farman apran kedam tum ta menang antu piglo menang ana korting ji tum hitam me hong hap hong ru donang la puson lo te bon hitam me national political party pu kache krong tum non anta autonomous da bangke election hu che chak pami hitam me la tum claim people mate la tum implement me an para hitam me ASDC KSA KNC hin pange maju song hitame hemprek ban hitame nilitum ke cerab dunji pula bangso ite apram ta nilitum ke chak dula so teng nilitum UPDS ban hitame cerab dun lo papa puamen pen nilitum MOS hitame nilitum pichun dun lo lapenako non an hitame ningkan throk pleng det pen hitame UPDS tum pen agreement ke dun an hitame pichun bipeder lo lalo hinia bangke menang an pending political pending issues mokha menang an do menang an okchumpran puno hele kaman ke ot pen karbia khei pan ke pajok jipu amen pen menang an hele kaman kenele pendang lo menang an song dupiklang la se lahai hu panita mainstream one pen ke song pen la pen non an ke joy ke bangke kenele atum pen hitame batai throkepness an su selo puru ke chingwai tang mane pistop te po hitan anta pichun pipe la se alang tu pen hitame tongselo pen India government Assam government la pen kenele atum ang tum ni pen ing samjin pen ing nirala bangke alang litum bima kar I bima ke hang ateng pen tong pen peace accord ke padui panitam nilitum isi ada bilo la pen se bangke nilitum chohang lo India government pan sia call pilon mate sintum teman lo lalu ja semera bangke la ke thom ka dogobe nilitum kar bianglong a hemprek pini ke political issue jot political issue puthak si menang an ilitum manang ke langrem nang ke claim pipe lai hoi nang ke langrem lai hoi ilitum pan masi la supen masi rada tum puthot ke claim ong si rada tum aning ki pung son si nilitum abang ke puthot theglong lo la si rada tum kar I pen labangso nilitum afrangar japen si nilitum kese as tum pin labangso dhorna bangke dak Samson Singh ti memorial park thing no bang nilitum protest kam memorial submission a program bangke asai bang nilitum kachesong asai bang nilitum ke teng por Phaikuni ni phai ingko da trok siar ni Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Karbi Anglong mate Balipothar Annang Sungsi Modern Auditorium Hall along Modern Residential Higher Secondary School along Nong E Sompon Lapen 33K Substation EPDCL Hanjanglang Swalong ta Ingpupon La so phi Balipothar Pathua Klamalong Rat Amai pi Ingipon Radamai pi along Assam CM pen lam ke jai pon ke kedamtang ningkan Grep Hawk Congress Gov atum pen mute Karbi Anglong along non kachingthor asai ke claim pon non BJP atum ningkan pli angbong kachingthor asai ke claim pon chuphodunde pupen KAAC CEM tuliram rong hangaphan kachuru pon Piniamay along HED Minister Sumrong Hang Lapen Bokojan MLA Dr. Numal Momin Lapen CEM tuliram rong hang pen chenglok kaprek man pen kedua tumta chitong dut আপোনালোকে নিজেও দেখিছে যোৱা 4.5 বছৰ ভিতৰত কাৰ্বি আংলং জিলাত যিমানখিনি উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন হৈছে ৰাস্তা পদূলি দলং শিক্ষানুষ্ঠান চিকিৎসালয় বিভিন্ন ধৰণৰ ঔদ্যোগিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আৰু বিশেষকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ উল্লেখযোগ্য দিশটো হৈছে কি কাৰ্বি আংলঙৰ বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যেটো সমন্বয় শক্তিশালী যেটো ধাৰা যেনেধৰণে ববলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে কি অসমৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰি সমন্বয়ৰ বাবে আমি যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন খণ্ডত বিভিন্ন বিষয়ত তাৰ বাবে আজি অসমৰ বুকুত বসবাস কৰা প্ৰতিটো পৰিয়াল বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ পৰা লাভান্বিত হৈছে শ্ৰমিক হওক খেতিয়ক হওক যুৱক যুৱতী হওক পুৰুষ মহিলা বৃদ্ধ বৃদ্ধা বিধৱা সকলোৱে দিব্যাং সকলোকে আমি সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছোঁ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই
যি নীতিৰ দ্বাৰা আমাক চৰকাৰ পৰিচালনা কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সেই নীতিক আমি আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰি অসমৰ সমাজ জীৱনত ইয়াক আমি আখৰে আখৰে পালন কৰাৰ বাবে আজি অসমৰ বুকুত শান্তি বিৰাজমান আৰু সকলোৱে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰে আজি অসমৰ শক্তি সম্পদ সম্ভাৱনাক আজি বিকাশ ঘটাবৰ বাবে আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আদৰ্শৰে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযান সফল কৰাৰ বাবে আত্মনিৰ্ভৰ অসম নিৰ্মাণ কৰাৰ স্বাৰ্থত যুৱক যুৱতী ওলাই আহিছে আৰু সকলো সম্ভৱ হৈছে কাৰণ বিজেপি চৰকাৰখনে কংগ্ৰেছৰ পূৰ্বৰ যিবিলাক তেখেতসকলৰ কাম কাজ সেই কাম কাজবিলাকে আজি অসমক বহু ক্ষেত্ৰত পিছুৱাই ৰাখিছিল তেখেতসকলে অসমক যেনেধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিছিল সেই গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে তেখেতসকলৰ কাৰ্যকালত কৰিব পৰা কামবিলাকো কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু আমি 4.5 বছৰ যিবিলাক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ লৈছোঁ তাৰ ফলস্বৰূপে আজি অসমে দুপৰ উন্নয়নৰ দিশত আগুৱাই গৈছে আৰু আপোনালোকে দেখি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো আজি অসমক মষ্ট এডভান্স ডেভেলপিং ষ্টেট হিচাপে আমি বিভিন্ন সমীক্ষাত আজি উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ ইয়াৰ মূল এইটোৱে যে গুড গভৰ্নেন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন খণ্ডত লোৱা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপৰ বাবে এইবিলাক সম্ভৱ হৈছে আৰু কাৰ্বি আংলঙতো মই দেখিছোঁ যে আমাৰ গোটেইকেইজন বিধায়ক আৰু ইয়াৰ বিশেষকৈ যিজন মুৰব্বী তুলিৰাম ৰাংহাং ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি সকলোৱে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে কাম কৰাৰ বাবে আজি কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়ন সম্ভৱ হৈছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আগবঢ়োৱা পুঁজিক তেখেতসকলে ডিফুৱালং ৰু চেমচং সিং ইংটি আমিৰ বিৰিয়ালং সং ট্ৰক হামফাঙা সং AISA lapen RYA lapen SYJ lapen kaprek hampanga song atum kachi song amai kangni labang so amaya long hampanga song trok atum do mai phu kong chun bang lapen song klem rapet atum do labang so kachi song amai kangni nang kok lake Karbi Anglong arlo Nagalena sor arondre pen long li nang kachirai aret pen pata kiselama red aputhak si kangni pusi AISA akong chun bang pen pherangki angno thanpo lasong trotom kachisong along akemang ki kechengsi lake tribal border welfare society committee pavedat nangji lapen kem setame freedom khunangji hini along abangke Nagaland government pataka isu nonamat ingthan lap nangji lapen ke thomalong ke jongpon lake nonamat border mate aduya hoy anujok mate palar non 1 up to 17 an ako som thu serak nangji lapen plia longabang ke jong dun ki laki kithir thip ang thek mate permanent solution nonamat Karbi Anglong aduya hoy alam an chingwai chingsai pen pachun serak nangji pusi jong dun nilitum song trok do Aisa RYA SYJ AJD Kalu lapen yak wasong Karbi Anglong Labor Union aso song kaddo kawin itum chelang si pini Samson Sing Ingti Memorial Park long pensin Nagaland sorabang nang purlab lasin itum dimana bangke halas ki purtang ana pilar 1 to 17 ana pilar bangke puthot tong sekot pen som lab nai e lab nai busin itum demand lo adun chu bangke Nagaland government initiative pen hadak IRBN kem long ni na bahai do Karbi Anglong long le long si la se halo so kem bangke o thai nang po nonamat lage chi withdraw nang busin itum demand lo Iphai kuni Iphai Inkoda Trok Siarni Mahamaya constituency arlu BJP Kisan Morcha himpen aprangsi executive amai kedengpon Lapen Mahamaya Kisan Morcha President Rabin Teron Lapen Kisan Morcha Secretary Harsing Rongpi Jiten Kathar Convener Mahamaya Constituency Mandal President Porno Ingti Harsing Terang Convener ex VDC Chairman Longsing Tokbi Lapen Aluhi Aman Pen Kachetongdun National Councillor Longki Phangchu Anparata Kethikiding Atum Chetongdun Lapen Pini Mahamaya Kisan Morcha Tumpen Arong Tina Phanta Hanjangamu Ronpon Dokmoka Pen Vaisong Terang Birta Pangdakpon District Kisan Committee ahin pen circular na pidu laso teng pensinilitum laso ceklo angbong tarik ko araner kebang bong hello last lo mane 28 da aprang si patang lap nai pusi militum la piniani laso Kisan Morcha Maya Mondol laso first executive kibi
Kisan Morsa meeting along in another account. Near on Parlo. Upon that meeting, finance I upon the man. Kidu Kerala farmer to man, to visit person Rapnaima, Sanima. Near to work out to Kadukota to Kwansi Ram Thema. Kadu have a business Telam Tando, near on. Nili Sanam Tanka, 29 November 2020. Arni. Nidula. Kene harikat elelo ba dokpoka na Muhammad Mondolo ba Kadua Mondol Hatta Mondolu ada abotin in every polling station lo ada from 9 to 11 like vote ki bat lo then 11 to 1 o'clock like mon ki bat Narendra Modi Prime Minister jido program aso program do on 29 ami labangke ada from 11 am to 12 so 1 pm and ando la so meeting success fan mili kadu karjokota fan mili choni lo Ate langsung 20 namanya compulsory. Abu polling station din. Abotin nonta langsung polling board ki bat lapen akom maybe mon ki bat langsung program implement. Ante pini ladak nail tum kisaman charpen. Pini keron made pini kipi lasona dengpon ma. Ni tum dak kisan morsa pen Allah hidi kene hanja amur ronpono aru kape ko kam tum dola. Asal mana farmer to man kirab je fan government India lo state government lo so circular atem besi intum farmer to man kirab nam ni matalo dan pini program ke intum ala hamjang amul ta ronpono aru kape dola non bonol charo Iknuni phai encourage troxy Arni Kangsam por phai baji trok apor dipu rongsupi along kedu Ru Samson Singh inti Milbere thinu along kartitang Ru Samson Singh ti asopo karkitang Ajay Singh inti apan APSLC lembang pu atumpen kechkimu asai dengpon lesu kechkimu along APSLC amai pu retire IAS JI Kathar APSLC lamjang sarpo angtong inti Kathar APSLC along klembang pu kursing timung Ritu Kramsapi Lapen APSLC along Klembang Pubang Piatum Chitodun si Milur Kaipon si Ningduk Lapen Chikimuasai Dengpon Ila pohelo Ilitum Apusar Samson Singh Inti Karbi Anglong Lapen North Kachar Hills ta la modern arni ke kapinchong abang lo Alangli Sopo Pobon Singh Intido ha Kolkata si dobom lang lapen asupi Priyanka Intido lapen non ke la inut abang Topon Singh Inti ke Dr. Topon Singh Inti ke dak dipusi kam claim lo lapen alang li chevoy joy lo alang li tum duk oa dak Karbi Anglong ke alang li tum ali nang cholong dun delang pule pudia sita chok lo Lapen ke non Ojoy Singh Inti ta chevoy tang lo alang li non November in koi rapli ke dam tang arni sisi ka chevoy lang ha Shillong alang li hem ha polo ground adung nitum ning oy alam ke la pohelo alang li tum ilitum Karbi Anglong ke do thulong ledet lo pin chong nak lo alang litum phan ke pin alang litum ke pin chong nak pu pelo tema athema alang litum ke aning mesen apot ilitum phanang pin chong pi lo aning rong lo alang litum seta ilitum anathu pen si ilitum kachema thanangi thetan do nono mata Ojoy Singh Inti asomar kopine earning source long loma employment long loma sakori long loma itum chini ne lapen ke Samson Singh tia sopo ako inut dolang dak Nogao sido sar ulo alang li sakori pen retire ed lo aja kong tavi olo lapen asopo priam pudo lapen asopi abang amen luna pudo bang hini tanon anta sakori long lelang alang litum duk pikhang jang nang litum tek dam long lote mekri kloji an lo a hem ante ilitum la IAY a hem apart a anta vi IAY a hem ilitum ki kim ke achitim anaji alang litum a hem non kedu Christian potia long si alang litum a hem kedu
ante ilitum kama thanang yi do bang ke ipu pelo alang litum ke nang tum popisi son ma puke nitum hanang rap redet puke bang ipu pelo athema alang litum Samson Singh ing tita Karbiang Long ke claim ke ni choji pule alang li ke claim kali ni nong chepe donji pule alang li ke claim kali serta ilitum phanang kama thasi det phan kama tha akhe phan kama thasi alang litum la Karbiang Long ke seng lo la potsi la ke ilitum arpulo la ke ilitum arpu ilitum responsibility do ilitum alang litum phan ke lang ya phan la sinilitum la pen Karbi doan la pen Inglong aso doan Karbiang Long la pen NC Hills nilitum ning ke hangke nonta la Ojoy Singh ing tia somara tom phanta dak Karbiang Long Autonomous Council au office amat along amat si kampe claim long nangji lapen ke hala luna phan lapen ke priom aphanta dak Autonomous Council au office amat si kampe pe claim long nangji alang litum ke claim vek akam adim kitik vek adim ke alang litum nang pe dudun long nangji pusi litum matha lapen litum choningri la Karbiang Long Autonomous Council atum nonamat alang litum asomara tom phan hangdamra phadamra da council masih kampai claim nangi konan ni ranger akam piamat ha bitcoin rock la pusono bang claim nang ni da council masih kampai claim long nangji alang litum ta nang pachi tek dun long nangji pachini long nangji pen munit atuman ta pachini long nangji je Samson Singh ti asomar asumar atumlo latum ki pura pachini long nangji la pen alang litum ki duk ki vir pen non ki sum tek tik pen kape jok dunji ke abinong ke council latum aning hang lo te un lake la sini tung kamatha ni tum ning ke hang ke la Karbiang Long Autonomous Council non amat la luna phan la pen priom phan la pen ke hala Ojoy Singh ing ti asomar tom phanta jong si sakori long le lang tang te alang li tom phanta dak wan ra council office along le kampa pe claim vek long nangji pusi ni li tum ning ke hang la hello alam Pinya berta lan sikang ton cholo kaduka via phanta kardong